phakathi kwabonkulunkuluwana abakhonzwe emhlabeni okhazimula ngobuthwele owenza izimangaliso okhazimula Jesu Sekusile bathandeka. Sekusile bantwana benkosi. Igaba lonke lethi khona emkhathisini wethu namhla kuseni. Angihloniphe konke. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Njengoba sekashido umnakethu la makamabuza sibongo kulabo labangangathi ngomfana kaNkulunkulu ngisinzisiwe Jesu oyinkosi. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. Uyathi na ufunza sahluko 2 Timotheo weqala. Lenzaba yemthandazo yenzaba levela njengemiyalo. Lelesi swati lithi ngiyaniyala kwekuthi ekuqaleni kwato tonke tinto umthandazo wentiwe. Na ukopa ke noma uthatha ngalesingisini i-amplified version ithi yona I command. Nangabe umuntu athi ngiyakhomanda akasho ukuthi siyabonisana. Kodwa uthi thatha i-order. Umpostoli Paul ke kuletinye ishumane takhe abehla khuluma igama lathi ngiyancenga bazalwane. Kodwa endzabeni yemthandaza kancengi uthi I command. Lokusho ukuthi indzaba yemthandazo i-order. Lapho embuthweni-ke wemaphoyisa kuthiwa na uthatha i-order awuphikisi awubunti kodwa uthatha i-order. Lokusho ukuthi uNkulunkulu indzaba yemthandazo uyikhulume ebandleni njenge-order. Akabonisani nathi uNkulunkulu kodwa usiyalile ukuthi kuthandaza kwentiwe. Igama lenkosi balibonga. Ngicela ukuthi sithathe amavesi nje ataba mabidlana abe mathashanyana. Lamuhla ngifuna ukukhuluma ngemphongolo wesivumelwano. Igama lenkosi malibonga. Amen. The Ark of the Covenant. Kunetinfo letintsathu liBhayibheli lelitibalako ngebumqoka bemphongolo wesivumelwano noma ke libhokisi lemphongolo wesivumelwano. Kwakuqala liBhayibheli liveta ukuthi
leli bhokisi leli belikade lisho bukhona baNkulunkulu. Yebo. Kubambe ke lokho ngoba sawugijima ngako lamuhla. Leli bhokisi leli lemphongolo wesivumelwane belikade lisho ini bazalwane? Bukhona baNkulunkulu. Ngoba nakunenvo lesizingako ekuhambeni kwethu bazalwane sithinga bukhona baNkulunkulu. So leli bhokisi ke leli bukhona balo babusho bukhona baNkulunkulu. Number 2, leli bhokisi belisho i-divine direction. Nakunenvo ibandla lelizingako it's a divine direction. Athi ke manje umbhali leli vangeli leli noma ke leli gama laNkulunkulu leli liyasinikeza ilayini. Athi ligama lakhe lingumbhoshongo lebandla labalungile bagijimela khona bese bayalonzeka. Kathi na ufunda ngale encwadini yaThimothi ithi manje leli gama laNkulunkulu lilungele kusiyana, lungele kusola, lungele kusiqonzisa. So leli bhokisi lomphongolo wesivumelwano lalibele e-divine direction. Ngoba nakumele sidingako bazalwane ukuthi uNkulunkulu asinikeze i-direction. Number 3, leli bhokisi belisho the center of atonement. Lokusho ukuthi ngale magama leli bhokisi belimemethela indzaba yenzethelelo, indzaba yokubuyisana, indzaba ye-reconciliation. Gama lenkosi malibonga. So 3 things efuna sithi babe. Bukhona baNkulunkulu. I-direction lefuneka libandla lithathe. Indzaba yenzethelelo. Leli bhokisi lalimemethela lokho lokuthathu. Kunesive ke bantwana benkosi. Lebe sivama kuhlalisana ngekuhwebhana nebantwana baka-Israyeli. Lesive lesi kuthiwa sive semaFilisti. Sasivama ukuthi sihlale ngekuhwebhana nebantwana baka-Israyeli. Ngiyacela ke sigijime siye lapha kuSamuel weqala sifunde khona verse 5. Samuel weqala safika 5 siqala khona lapha verse 1. 1 Samuel chapter 5 starting from verse number 1. Athi kube amaFilisti alithumbe libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Alithatha eBeni eza amikisa. Asobambe nje mnakethu. Ngithi emaFilisti abevamise kuhlala ngekuhwebhana nebantwana baka-Israyeli. Lithi ke leBhayibheli kulomshikashika wabo ekubasempini. Kwafika isikhathi lapho khona balwa khona. Ase lamaFilisti ayalithatha leli bhokisi. Khumbula phela introduction yami ukuthi ithini. Ithi leli bhokisi lalikade limele bukhona baNkulunkulu. Leli bhokisi lalikade limele the divine direction. Number 3, limele ubuyisana. Kodwa emaFilisti ase alithatha leli bhokisi ahamba nalo. Sibake mnakethu. Leli bhokisi lesivumelwano balethwala bayakulifaka endlini yaDagoni. Lalela ke mnakethu. Balithatha leli bhokisi bafike balifaka endlini yalomunye uNkulunkulu labebitwa ngokuthi nguDagona. Lokusho ukuthi kuhamba kwaleli bhokisi kwashiya bantwana baka-Israyeli bangunu, banganayo i-direction, banganayo uNkulunkulu, banganayo ukuthi ngoba leli bhokisi lalisuka lahamba naletimvo lebetila leli bhokisi. Nakunenko bantwana benkosi. Lekumele ukuthi ngasilahlekele. Noma ngabe sekunjalo. Bukhona baNkulunkulu. Nakunenko futhi ngasilahlekele. Noma ngabe sekunjani. Yi-direction uNkulunkulu lafuna ukuthi siyilandzele. Nakunenko futhi ngasilahlekele. Indzaba yenzethelelo letimvo letlenjibalako tatla ibhokisini nalihamba lelibhokisi lahamba naletimvo. Lahamba lelitho
wasala Israyeli anganaye uNkulunkulu, wasala Israyeli angayibona indlela, there was no direction. Wasala Israyeli angasanayo inkonzo yenzethelelo ngoba konke lokho kuhambele ebhokisi, kuhambele ebhokisi. Tubeka mnakethu bafike balibeka eceleni kwalesithixo sabo lesimtakona. Bantu base Ashdodi bathi bayavuka ekseni ngakusasa, bakhanza Dagoni awele phasi ngebuso bakhe. Lalelani ke bazalwane, lamuhla kunemvo la mkhathini wethu, Hayi, kunemvo la mkhathini wethu bantwana benkosi, lefanele iwe phasi ngebuso bayo. hayi, Angathi ukuthi ngisiphi isimo sakho, angathi ukuthi yini lodibane nayo lamuhla, kodwa lekusho ngithi ngiyakona la mkhathini wethu kumele ukuthi awe phasi, awufunze bhutlekana. bantu base Ashdodi bathi bayavuka ekseni ngakusasa, bakhanza Dagoni awele phasi ngebuso bakhe embi kwaleli bhokisi lesivumelwano sasimakade. Bathatha lo Dagoni bambuyisela, bamisa enzaweni yakhe lapho ebekhona khona. Nabamkhanza awile. Lithi iBhayibheli benda imetamo yokuthi manje bamthathe bamvuse atawuphinze futhi ngoba naye le problem leyenteka. Bathatha libhokisi noma ke Dagona waba esigabeni sokuthi abe sembi kwelibhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Hallelujah. And wasakafika lapho iBhayibheli lithi lobukhona baNkulunkulu. Nikhumbule phela abantwana benkosi, sithelibhokisi lisho ini? Bukhona baNkulunkulu. So Dagona ke abekade aphambi kobukhona baNkulunkulu, nabathi bayifika labe bafilise ekuseni bamkhanza uwile. Ngothi ke mina lamuhla kunetimvo lengeke ngizentathe, kodwa uyadati wena lamuhla kufuneka tiwe ngoba sembi kwaNkulunkulu. Bamkhanza uwile. Lithi base bayamvusa. Baba lelethemba ukuthi Jose bamvusile nje utawukhona kuma. Thubeka mshebe. Kodwa kwathi nabavuka ngakusasa bakhanza ukuthi Dagoni uwele phasi ngebuso embi kwaleli bhokisi lesivumelwano sasimakade. Inhloko yakhe netandla takhe kwakushumbukile sekuphasi emnyango. Nase bavuka ngakusasa bathi bayohlola ngoba mshiye Dagona phela bini asahlethi kahle. Nabathi bayamhlola kusasa bamkhanza sowile. Bambake manje akusasile kwayitolo, but this time around inhloko ayisekho. Number 2 tandla lisekho. Ngitothi namuhla mina kunesimo la mkhathini wethu saDagona bantwana benkosi lekufuneka siwe lephasi kushuphuka inhloko yaso uhliphuke netandla takho. Akumandi Dagona wakho kulabo nkulunkulu abakhona la kulenzaba le namuhla phambi kobuso baNkulunkulu abana ukhona kuba le namuhla ngoba sebukhoneni baNkulunkulu angeke bakhona ukuhlala njengoba bahlala kodwa namuhla labo uNkulunkulu labo batakuwa igama lenkosi mabonga. Tubeka mnakethu Nguko nje kuze kube ngulamuhla bapristi baDagoni nabo bonke labangena endlini yaDagoni eAshdodi abanyatheli emnyango. tubeka mshebe. Sandla sasimakade saba madima kubantu baseAshdodi nakubomakhelwane bayo, wabalethela impuphiso wabashaya nangemathumba. Athi kube emadoda aseAshdodi akubone lokho lekwasekwendeka, athi elibhokisi lalo nkulunkulu wemaIsrayeli akufanele lihlale emkhathini wethu. Ngoba esandla sakhe simadima edukwethu nasedukwaDagoni uNkulunkulu wethu. Nabo ase abide bonke babusi bemaFilisti labasihlanu
athi sidakwenda njani ngaleli bhokisi lesivumelwano sasemakade wema-Israyeli. Lalelande bazalwane. Imistake lenkulu le yentiwa ngemaFilisti ukuthi leli bhokisi alithathe abesalidibanisa naDagona. Ngulapho uNkulunkulu wefuka khombisa khona ukuthi yena unetulu kwaDagona. Lesi-ke leBhayibheli kwase kubantu umhlangano kwathiwa manje leli bhokisi leli lokwa khona kwalo la alikulethi ithula ngabo sesiyakwenda njani lapha kuverse number 9 kuthiwa leli bhokisi leli lasuswa kwathiwa asilithatheni manje silimixeni edolobheni laseGathi lathi lalifika khona befike abantu bakhona bakhala wathi leli bhokisi oselapha nje selisilethele inhlupheko ngone lisuke lapha leli bhokisi balithatha lapha eGathi balibeka edolobheni laseEkroni lithi iBhayibheli laseEkroni bafike bakhala bathi leli bhokisi awumfundzele lapha kunumber 10 nabo leli bhokisi lesivumelwano saNkulunkulu alimikisa eEkroni lathi nje libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu lisangena eEkroni bantu baseEkroni bakhala bathi sebalilethela phakithi sebasilethele leli bhokisi lalo uNkulunkulu wamaIsrayeli uthi sitawubulawa futhi nathi sitoba selayinini kanye nabo nokuthi manje lesilibaze leli bhokisi base bayakela nabo ukuthi manje alisuke leli bhokisi awufunde verse number 12 lapha number 11 nabo bahlanganisa ndzawonye bonke babusi kuthiwa kwaba nemhlangano kwase kubitwa ikhulu nebaphathi kwathiwa sinenkinga la asenako ukuthula asakhona ukuhlaliseka leli bhokisi lemaIsrayeli liyasihlupha ngakho sesibona ukuthi manje akubanjwe umhlangano bathatha into lengakafanele ithathwe. Niyathi ukuthi lamashobeni kunetinto letithethwe lamashobeni kunetinto letithethwe nangabe wena kusede kwakho labakuthethe unehlahla kodwa thina sibofakazi ukuthi lo mashobeni wonke le kunetinto tethu letithethwe tathathwa sitha lo mthandazo uthi letinto tethu lebatithatha athi bahluphe letinto tethu lebatithatha athi ungabanikezi ithuba lithi leli Bhayibheli babamba umhlangano bathi le ngiyasihlupha le sesenta njani base bayavumelana ukuthi no lokungcono lento le asibisele emuva lapho sayilanza khona asibisele emuva kuba ningadibani ngoba sisakhona ukulala le ngiyasihlupha le gama lenkosi malibonga lamuhla mlozi nangabe kunento takho letalahleka nakunento takho letalahleka nakunento takho letalahleka nakunetinto takho letalahleka nakunento takho letalahleka nawo lomthandazo lamuhla nawo lomthandazo lamuhla kunetinto sifunako lesingadatha kusitashona abanye balahlekela dibahla dabo tathatha leti bahla wathi nomunye mhlali bahla batithatha nangena kugula mhlawumbe lahleka dibahla dabo kodwa umntothi lamuhla leto timpahla lapho tikhona khona athi bahluphe athi bahluphe lisike leBhayibheli base bayabona ukuthi no lento lesithethe le ayisinto ekuthathwa le asijikisele sibisele emuva kuba negative bathu linotetela lahleka sithi kathile kuza bathi lethi labo nabathatha bathi kabanikeza ithula kodwa uNkulunkulu wethu akabashaye uNkulunkulu akabanikeza ithula base bashikise into tethu tibiyele kithi njengabanikezi bethu. Haleluya. Gama lenkosi mazisi athi bahluphe letinto bathi bisele emuva
athi back to sender. Kama lenkosi balibonga. Back to sender. Angathi namhla phela sekhaya. Kuthi yini yakho leyathathwa. Kepha nginothi mina namuhla ukhona baNkulunkulu. Lapho unendoda yakho khona. Labo labathi thatha. Abangakutholi ukuthula. Base bathi jikise. Base bathi jikise. Base bathi jikise. Igama lenkosi balibonga. Ngicela namunya ngifundzele Matthew sahluko 21 verse number 18. Sitothandaza. Nakusasa ekseni nasekubuyelwa edolobheni Jesu abesalambile. Awubambe nje mnethu. Uyabona ke nakunento levamsa kuba inkinga. Kulendzaba yekulamba. Sineke satshelwa ngumfundisi wethu uSigwalaza. Wathi ningalambi bafana bami. Wathi ningalambi. Ngoba naba nenkinga yekulamba niyawudlala okungadliwa. Haleluya. Lithi ke leBhayibheli Jesu waba nenkinga yani manje? Yekulamba. Kunesisho besemangisi. Angathi ngibalo sathi kulesisho. Lesikhuluma ngomlolaphi lesine sisho. It's a hungry man is an angry lion. Ngathi uyasathi umnakethu sini? It's a hungry man is an angry lion. Sithi a hungry man is an angry lion. Lokusho umuntu nangabasalambile. Uyavamisa kusabe ingoti. Angase nje umuntu alambe. Yeah. Bungoti sebusethutana asofunze ngemshebo. Wabona umkhiwa lo wawodwa eceleni kwendlela. Hey. Wenyukela kuwo. Kodwa akatholanga lutho kuwo ngaphandle kwemacembe. Hey. Ngakho wase uthi kuwo akungabe kusavela sithelo kuwe. Ngekushesha umkhiwa wabuna. Okay. Ngicela ukuthi lo munye angivulele Mark 11 verse 20. Sithi ke Jesu lapha uba nenkinga yendlala. And nakathi uphakamise emehlo ubona umkhiwa. Engqondweni yakhe uyatitshela ukuthi indlala yakhe seyiphelile. Ngoba ubona isihlahla semkhiwa. Lithi ke iBhayibheli nefika khona azange wathole emakhiwa. Kodwa kwaba ngamaqembu odwa. Ngiyabona ke lesimo lesi samkasula. Ngoba Jesu imvoza lebeyivame ukusayikhanda thina tonakele ifike itilungise. Kodwa nefika la khanzi makhiwa kude. Lesimo samkasula. Kwase bakhona amagama labakhulumako kulesimo lesimkasulako. Ngothi ke mina kwemna nasekhaya kukhona yini lokukasulako? Hayi. Kukhona yini lokukasulako mntwana wasekhaya? Nangabe kukhona lokukasulako khuluma. Yebo. Nangabe kukhona lokukasulako khuluma kulesimo lesikasulako. Lithi ke Jesu wakhuluma. Wathi kusukela manje akusetuba khona emakhiwa la tawuba khona kulesihlahla. Kwase kwendekani mshebo? Neligama ngilifunako lapha. Matthew. Na Jesu akhuluma nalesihlahla kwendekani? Ubekuvule wena wedwa mnethu. Sibe mthu Matthew 21 verse 18 na Mark 11 verse 8 sivule nje sonke. Bathi nabakubona lokho bafunzi bamangala. Bathi kwentiwe yini ukuthi lo mkhiwa ubune masinyane? Lalelani bafana benkosi. Na Jesu akhuluma live. Kulesimo lebese simcasulile. Kuthiwa lesihlahla masinyane sabuna. Lamhle kuseni ngeuthi kulesimo lesiphambi kwakho khuluma live. Kulesimo lesiphambi kwakho msawubitha. Ngoba Jesu wakhuluma nesimo. Lithi ke iBhayibheli masinyane lesimo salalela base basibone lesihlahla sabe sesiyabuna. Kunentimbo lamuhla
lefuthe ukuthi tibune igama lenkosi malibonga kulento lamhla lefuna ukuthi tibune ngoba sesikhulume livi kulesimo ngicela ngale kumapha kumnetho stopqetha Marko 11:20 Ekuseni nasebabuyela emuva basibona lesihlahla semkhiwa sesome ngisho netimbanze taso. Hamba ke mina kethu ekuseni ngakusasa nasebabuyela emuva basibona leso sihlahla kuthiwa ke manje lesihlahla sasingakomi emacembe kuphela kodwa besome ngisho netimbanze taso ngoba sihlahla ungasijuba emagana noma emaqembe kwafika imvula siyakhona kuvuka ngoba timbanze atikafi kodwa sihlahla singase sife ngisho timbanze taso noma sekufika imvula ngeke sikhone ukuvuka ngoba timbanze taso tinjani manje tifile bathandekayo namuhla ngiyothi kunesimo lesiphambi kwakho khuluma livi ngoba Jesu wakhuluma livi umkhiwane wabuna kwehla lokubuna kwaze kwayokufa ngisho timbanze taso angathi kuthi lamhla yini phambi kwakho angathi kuthi lamhla yini futhi ukhulume nayo but lo mlayito uthi nangabe kunesimo lesiphambi kwakho khuluma naso siyawukufa lesimo kuze kufe ngisho netimbanze taso haleluya lamuhla akufe ngisho netimbanze lamuhla akufe ngisho netimbanze sitobulala lamuhla sitobhubhisa sitosiphula ngisho timbanze takhona nasekufe timbanze sekude lithemba lokuthi lesihlahla singaphindze sivuke nasekufe timbanze sekude lithemba kuze simo lesiphambi kwakho singaphindze sibuye sikuhluphe khuluma livi igama lenkosi malibonga nango nomlayetho namuhla nango nomlayetho lothi tinto tethethu tathathwa sitha uNkulunkulu wethu labo labathithethe akangabaniketi ukuthula base bathijikise bathibisele emuva uthi ke lo mlayetho lesihlahla lesi Jesu wakhuluma naso sabuna sakagcina ngekubuna kodwa kwadina sekufe ngisho netimbanze taso ngiyacela abantwana benkosi singene nemthandazweni angimali Dagona wakho namhla uthi yini lephambi kwakho leme njengaDagona kodwa Dagona wehluleka kuhlala wehluleka kuma ebukhoneni baNkulunkulu wowaphasi lamuhla ngiyothi mina oDagona bakho labakhona labakuhlupha njalo phambi kobuso baNkulunkulu lento bakhona kuma igama lenkosi malibonga Nkosi lesihlahla lesembi kwakho lamuhla khuluma livi linebandla siyawubona lesihlahla siyawubona kuze kufe ngisho netimbanze taso igama lenkosi malibonga ngiyacela sikumeni bandla benkosi sitothandaza sivele sekoshaya 20:05 ulonika damali akhona naye ukuthi ntamkafu silungisele mfana haleluya angathi namhla ukuthi yini lephambi kwakho kodwa ngiyathi ukuthi kulona loyo unaDagona losembi kwakho lamuhla ngithi mina Dagona must bow before the presence of the Lord lamuhla ngithi mina lesihlahla sife ngisho timbanze taso uyasathi isihlahla lesembi kwakho speak a word khuluma live lemandla asithandaze linemandla Nkosi live lakho linemandla Nkosi live lakho nalamhla Nkosi ekuseni
uNkulunkulu siyathandaza ngegama likaJesu Kristu Baba wethu omuhle. Angeke Nkosi kuhlale kunje nasebukhoneni bakho, ngeke uNkulunkulu kuhlale kunje nasembi kwakho, njengoba ndakhona wawa phambi kobuso bakho nabuya Nkosi sesiyazilinda ntonke ndinako noma daluphi ihlobo lethi phambi kwethu sithi kumba phasi Nkosi ngegama likaJesu. Nabuya uNkulunkulu sikhuluma lethimba phambi kwethu uNkulunkulu wethu omuhle, njengoba uJesu wakhuluma nasemkheni sase siyabuka kwase kwafa netimazi taso. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasibona, siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasatha. Baba wethu omuhle ngegama likaJesu ndilokatha uNkulunkulu nithatha sitha siyathandaza Nkosi ngoba ningatithola namathelo ethu Nkosi bahluphethelwe nje. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu siyawisa namuhla, siyawisa namuhla konke lokusembi kwethu uyawa ebukhoneni bakuNkulunkulu. Konke lokusembi kwethu kwephupha imandla ebukhoneni bakuNkulunkulu. Konke lokusembi kwethu sikufumba phasi ngegama likaJesu. Namuhla konke kodwa khona nabakhona they must bow before your presence. Baba uthole siyabonga Nkosi sihlala sabuna sihlala sonke safa netimazi taso. Baba siyabonga Hosanna.